ансамбль «Зарифа», руководитель Расима Халикова.
На сцене вокальный ансамбль «Ансеска», руководитель Файруза Алсанбаева. Татарская народная песня «Куат канаты». Народный ансамбль танца «Яшлик», руководитель Нурсия Халикова, колхоз яшьләре.
сцене образцовый ансамбль танца «Елукся», руководитель, заслуженный работник образования Зарифа Аралбаева. Sahneye Zarifa Folklor Ansamblı yetekçisi Resime Harikova. Samavur Beyuve.
сцене вокальный ансамбль «Ансеска», руководитель Файруза Алсанбаева. На сцене народный ансамбль танца «Ящик», руководитель Люсия Харикова.
Sahnede Zarifa Folklor Ansambli yeteksihi Rasime Harikova, Ömerçiler Beyuvi. Yigitlar, qizlar, yana turmalarni uylarga qayda, yolib qo'yaylik.
образцовый ансамбль танца «Ель Укса», руководитель Зарифа Албаева, Тагир Кянка.
Ассистент вокальный ансамбль «Алсасия», руководитель Файруза Алсанбаева. Sehnare Zahida Kavulur Ansambli yeteksihe Rasime Harikova. Kelin dışarı yola. Hey,
Dağla öylele bökte giyinip yürü yerin diğerine kalktırır. Öğünden de, ulünden de, demleyip ders kalattırmaz. Bak dedim, bu kadar değil, dağıtlarım. İlim duvarlarında, duvarlarında, ilim, kul ilim gel. Büyük bir değmen ulü. Yerine kaydalar kayda hürmet hürmet gidelim. Gününde kayda hürmet birine bulurlar. Olay, hürrüm, hakkıdır. Evde iyiken de kadın, uğrayken de kadın. O şekilde bir vakit daha unutma gibi. Hürrüm Hakkıdır. Eyledim dilinde nasihat yırılıp alayım. Gitmeler dilinde kaldırın indireyim koyda. Handaktan tutungan yengeler gülage dağlar. Şöyle görmeye kaldık bir.
Bir anaya kilise yazırdı. Hava Hava bağımında bugünün yolalarında eğlenin ulu iğneler bu dibinde. Ulu ineler bilenler Üyelden de tiye gidip ike yavrunun ala halye mi? Beğendikli mağdur ömeridir hege. Yerlerinde saklandırma, durağına iki alıp var. Ben hatten durağı olur bana. Durmuş dilege hem de tutup bu yerlerge buldu. Bir kadından varlık izlerken gürlek durmuş yolunda. Yine bulup düşken yerine koştay taştay bak. Уважаемые члены жюри и наши зрители, на этом концертные номера подошли к концу. Мы благодарим всех артистов за участие в ярких номерах. Всем спасибо за внимание. Ихтибар Русейн,